ang saka ama hi ang tia ang oro khaina se nangnai nge bawo somai bo saka akon khaina to jaga nangnai ga ang hi chini nok ni terrace saka pa nang khainai chengra nai jespan thung nang rang thanga thanga haino room kisa pa chikon sa pan khai ang chengnai terrace pa nang ga ama hanu salsa anti covid ni time no 2020 ni time no ta go chini governor the then governor Ramesh Bais bini piano hotat kaisa salsa phone khayo do opportunity tongo ga opportunity tong mane bisungo pa no kahamji hanjangna nango gangke abon bisungo serengai to tongna nangnai jeske pa no serengna nangnai ni struggle jespa nongthong gangka angka believe khayo je ni kamno nang hamjago a hamjak mane kamno nang jibono struggle hani mangalak khulumbai kya nongno haino hailam sopiro ani Kothok podcast ni katal episode so tini sengnugi mannai 44th episodes o episode so tini sini bisingo naroi motomungi faikya bongka khukjuk bo khoroksa salon entrepreneur tai makeup artist bo kebuya bo sin sister Sushmita Debbarma tini songe episode so bini journey bini pura foundation bini makeup artist ni je foundation course of boje khemani tai bini experience rock throughout her journey botam tam experience face khaikya botam tamo serungkha bini experience bin past experience ni thurtei plus botabuk tam service ritong plus bin je salon entrepreneur je bin business ideas rock abo sangma tini share khaikya inka norok tini no episode no soya khainai di especially jara makeup artist nai hini wansuk tongnai rok tai salon business jara khainai hini wansuk tongnai rok bongni bagri o episodes specially dedicated khaijak katai bisi asak later away let's start our podcast. Pulan no ani sister no ang ani podcast salam sogo nung bahitong ang kaham no dara au anu invite khaimane bage onek hambai jotono no ke sister no to bui bakla sip sini na sini botong nai kang nono koinai nang ni sini mungsuno kisa khamaka saikhanar di acha ani mungkha Sushmita Debbarma ang Montfort ni no orono agi cherane shimi orono pori woi akogoi ang ani graduation upai ang oro tebaisa ani business ni bage ang oro phaipika kaijak pai mane olobo mele khato sister no jokon sakaba bole kha porane ti abang ke sanam sungo nang bujaro porikha tam porikha abaro kisa saikhanar di actually ang 98 ni simi no Montfort ni mane kaisa student tong mani ngangke orono ani matriculation rok pai mani pore ang 11 12 Assam Rifle School of porikha tarpore ang 2012 bo ang thangka Guwahati bo for my graduation aponi pore ngangke no ang Tripura ta sa firoga ang masters khaimani pore ngangke ang like 6 to 7 months gap tong mani pore ang ani career ni bagai ang wansugoi ang startup khaikata sister nang jepur career ni kok sakaba ang nono koinai te nang kindly nang tak tam sam khaitong abo suno kisa details ka saikhanar tabuk ngangke ang kaisa entrepreneur and abon bisingo ang kaisa salon ni owner bo hinjago ngangke ani o career just startup mane ang school ni theke no ang just program rok attend khayo buino bo sajongna rok help khayo apro jimin an interest kisa phaikya hinga ang haipano wansuka je omte heke to interest phayo hunai to nang fatsa aro to thangai maya moreover jeng Tripura ni borok jeng chini parents especially jengno studies ni bagai se jengno nayu man sakri khaidi chakri khaidi ngangkai tamo khaikya ang tam wansuka ang omte heke engya khu ang first ani graduation ang painai tarpore ani je studies tongmani je masters rokhndi ang orono painai hine ang paikha graduate khaikya masters khaikya kintu jokhon dang graduation khaina ni thangpur Guwahati wo afro ano kaisa ani sister no klayo bo kaisa auntie bai ano introduce khayota ngaka auntie ke kaisa abuni salon ni owner inga bo bai tongte no angte bo ani musung mani phaikya bono business idea rok mankha inga bono khlaima rok nukmani pore ngangke angte bo interest grow up khata angka ang afro botesa wansuka je na ang graduate ngai paigrana tarpore ani wansuknai ang career ni bagai hine ang oro pai phaimani pore hingka hinkeno ang wansuka je ang 1 bochor pano ang gap khe tonglia actually ang saisung asugui tongnani ang hamjagya do ngangke hamjagya ngangka ani graduate ani masters paima pore hinkena ang wansuka je ang sob somai naituk tongo boro ang course khainani manno hingka hinke chinoro koroi hingka tobo kaisa by the grace of God kaisa cosmetology course ani nokhori rikhado Agartala bota mane college college mane abo kaisa
organization hai hinga organization pan abo under government NSTI hene hinga ani musung tongmani somoyo no just abo ka basic strong khaina bagai ang 1 year ni course khaikya hinga 1 year ni course khaima pore hinga no covid phairi rikha 19 no 19 no hinga ke 19 no covid phaina ni sekang apru to kisa misa saiman tong mule je problem mang nai hinga 1 year ni course jaga sang 1.5 year course ma khaikya amte haita nga chin student around afro like just 20 rok ungnan ungana ga student rokta ga hinke abo jongno mane one after another omda heke class khairu mane jotono no enroll khaya ta ngake onek kosto khai ang approval khaikya covid ni tei phano ngake khaimane pura ang aron theke ang pura graduate ngi nokhorka advance mane sorry ani basic course ekdom kaham ke ang strong khaikya eko interest tong johoto abo ne bagai ang olo ngangke ang wan su kom dikhe to asu guje tong ingya covid ni bagai to nokhor bo maya nga hangke chini mem chungno sawota no rok no ni talent no banong ni skill no brush up khaina ngangke sob somani question answer round khai tong ni question answer round chungno to notes to kobang mano tong notes rok du thing no porikha jantana exam ngo abo jemon chini principal bo tong mane ekdom academy phana ekdom kora abo 9:30 ni simi starting na class 5:30 jora ekdom mane ning salsaban miss bo khaimiya nga salsa miss khai kai notes to daily no ruwo ga practical to asano choliwo amti hai ga hinke mem chungno sawta nong ni skill no brush up khaina ni ga hinke norok sobsum question answer kaisa app chungno download khai de hini ro do ga khai ga nga ke bui lekha da khai ang semele to ba anga ani interest tong ba gai ang khai ga hinke abone pore hinke ang sobsum question answer amti mang khai dong mane chakha chaya kha chaya ta out of 100 ne kintu abo nung khaina ni ga at least 30 minutes la nango out of 100 ne phano ga 30 minutes sa phano abo online ble ga chakha jaya ga jaya omti hai ga ke no salcha ga ke no ang omti khino question answer round khaimani hotat cha kaisa mane phone phayo ga just evening wa kisa hang out khai tong mani ta afro ga ke kaisa phone phayo ma'am nung je question answer mane nini ungkha result out ungkha nung aro ne theke nung eligible ungkha nung course khaina ni mumbai theke phone khayo ta hinge mumbai theke phone khayo ngai ke nung course khaina ni nung eligible ungkha ni saung ngai kang ekdom excited ngai thangka mu sungkha hinga hinga olo kang singka payment rok bahai bumtei hini singka hinga borok sawo payment hinga to ma'am nung to je jaga eligible singkha nini bagai 50% discount amte hini sawta ga 50% discount ngai ka abo ngai sudu makeup related anamno thangai dama khaine thangai khaina nanga nung online lo khaiman omte heta ga 6 months ni course ngai hin sawnga ka makeup related hinga ola akon do 50% discount jokhon busuk hinga borok sawo umsuk amount hinga ang abono manage khai ang 6 months ni course khaiga abono ang admission na harita hinga hangkai admission na haka nga aro mane aske mane ang excited moreover anga academy no ang mane hambai maruo tangi himala aro bollywood ni celebrity makeup artist se chini trainer amte heta like bharat best of the best bharat and doris abo nga ka u agi ni aishwarya rai songrong ni ba ungkorong ni celebrity makeup art borok onek boys ngkha borok tongo mariana mukuchian tongo puja ailwara ngangke kabang mana tongo norok to abo to sinigla kintu ang ekdom excited tabuk phano jengno club benefit ru aron theke do jeng course pai mane pore phano ang a course khai mane in the year 2020 bo khayo hinga takhono tak 2024 choli tongo tabuk phano borok jengno club benefit club mu mane club benefit ni class khayo ta once in a week sometimes twice in a week ngaga kuno mane kuno katal advance makeup ba kuno khaiga ngaga boro ano update khairo ngaga umdikheno sarangai tongo ta 6 months ne pura thoroughly course ma khaiga mane sister ne ekdom strong foundation hai amta hegeno I believe in strong foundation actually am nam nang sister gang suma karon ke te question ta tabuk o makeup ni je business ta sini haste ole busuk scope tong scope to tongo plus nugui tongo to tabu scope to tongo nowadays to joto no se hamjago sajong nani no mane goroi gona kom gobang omte hine to gori kha joto no kisa misa joto ni vanity wono tongo kisa misa to sajong jang nai to nganga scope in the sense jodi ning career no obo besanam na nganga ni basic tainin foundation ekdom strong khaina nang nai otherwise nung ahaino thangai ang sajok mano honi thangai sajogui to ungya karon customer satisfaction se asol tamle sisa nong to service siklayo and nung service bo salchani bagai khaya nung khaiga ngangke
nung ang tini khaike se bo hamza ka se bonono te kaisa preference rena ni oboni bagai ta Bale sister nang sang siwana katani ni go to makeup kit do khatam sarom din go to makeup kit hinga to ang sung to kisa mane kisa premium product ang use ma khayo especially for brides hinga normal just basic ba bridal side ni theke ba haino normal sa jongna rokna ka to jeng je normal use khaimani hapan kisa ka ham range ni bisingo no use ma khayo jata ani client ulo makhang ni problem ungala abu important obono ka tabuk su jorate ani je experience tongmani usuk jorate ang je khaimani taksu jorate kem ni skin ni problem rok taksu jorate kuno ano complaint shok payako jotono sabu ulta fuloi baksa ba bothre rok sa hamjok thangku man ta mane customer no satisfied ekdom satisfied ang I believe in satisfaction actually bale khata sister gang haini sing siwan ta ta baksa tongi mano ja saimia ang bom makeup rok musang no ga namti customer rok ma gan ba ke deal thaisa sister tam joto borong to sense gari ma okay joto borong ni to sense gari sing payo thing no ano sing pai phano ang bong no sawo je nang hamza ka hanga ke nang nini dress code but nini dress color omro khai nang try khai mano ni dress ni na ye hanga jodi kuno phano malia kuno phano nang idea malia hanga ke just go with neutral eyeshadow and makeup to best to ab joto ni no ek no tongo hanga chini especially eye si focus khayo beri rong ni aga eye and lips asina hanga cheeks rock to tongo no hanga nang nini dress color ba nang complement khaina ka nang nini eye color nini eye shadow color nang ekdom nang match khai rena nang nai or else nang kuno phano idea mali hanga ka just neutral color and a little bit of glitter o no ta ta sisa hanya content khai ni ta grom di nang baike ni jino trend ta market tam solitong up to date baike nang ni jino khai up to date hanga tam labo khai important hai da sister mane nini o je flavor bui bajata chadana ja baike nang up to date khai ki second up to date in the sense abo ta ang thasing je samane ang je jaga course khai abo to specially only face ni bagai do just for sajongna ni bagai ta hinga borok to anu je weekly rohor tong ani classes rok hinga weekly rohor tong mane pore phano ang ko bising seminar rok bang attend khayo hinga almost simia ang jodi o makeup artist ni pano nang just makeup simi khayo ma ro abo to just wedding season ba কয়েকটা ক্লায়েন্ট রক কোনো জায়গা থানা হাঙ্গে যে খাইও গাঙ্কা অ সিজন তো সব সময় তো চালক তলাং মায়া বলে গাঙ্কা আপডেট খাই নানি কারণ গাঙ্কে আং আনি সাক বো আং তেবা আলাদা স্কোপ দা মানো খাইনানি অমরং মানসু গই আং মানে চাই টঙ্গই দङতা চেষ্টা খাই তো আং সিজা তেহে সানামু সং কাতা ডিটেইলস দে তারনি ন মেকআপ হম তাম ফাই মখাং সিমদা ফাই না যতন তাম ফাই মখাং তো খাইও ন mokang khaiman bisingo bokhnai bo khairo ga dress bo tongo dress bo bui baksa chongno kani mano hono nga ka baksa ko booking khaipru rogo omti khayo mane price rang kom khada ongno omti ro wan suguita borok sau bai mokang simi khaike buse bokhnai simi khaike no buse ga omti hin sau na nang mokang simi khaike hanke nang jodi bokhnai ni ichate nang hapano khaike ga hanka nang ni mokang bai nang bai ka compliment khaina ba ta wana di orono jotono mane packed up tongo je mokang khaike bokhnai tongnai ga borok sawo dress buda nang candidate nai ga obviously dress busan candidate nai kuno oboni bagin kuno extra rok charges ni pura package ang khairi ro ta ta ai satisfied ta ka amang satisfied dongo this is the tang nang product use khema ta tam rok sun ke saikna bo brand rok bahai rok product to kabang wana brand dongo do mane joto brand no bo bi sana market to ngangke tabu jengje normally use khaima ne ke to abo to basic joto no use khayo ang specially ang use khaima ne ngangke bright rong ni baga hinka nars rock mac rock tongo ka tart rock concealer rock ngangke abo to joto borok saimi apa no ngai mano je u artist by artist ke saima ne pan mano omte hai rock ta ang semelian bohorti like na darak khnai tone ro this is the hanya content khabiran ta tabo nang saka bright ge nang suru berong simda unko service celarong no boru celarong no in the sense only for groom celarong ka bo bisi important sa celarong ni hinga hinge to baksa ba rom de cela baksa u chu chai kalai ro khani saja oboni bagani borok sajono mo jongo bole ga bui sata ugo kina smita nai thongnai jamai ke nai thongna nangya da e omti ro nga ka ang sajogoi ro abon borok mane sinijak ba kisa rang puisa ni kisa problem ong tongnai ro na nga ka ang aboni kuno charges na haya jamai no bomte ke no sajogoi kabuta ana package on package no khai ro ta
Gangka abo package o gri phano san ka hangka ba khai ka bo karon chala rongni to bisila nangya just bongni CTM like makhang prep khayo tarpore hangka makhang ni kisa problem ro tong hangka amono kisa conceal khai ro tarpore haino khukje ro dry hangka ba kisa gloss ro gri ro halka jate nuk phano sajong jakhani sija gya ja natural khan nung jam bagai especially for grooms jara khanai tonai ro jara kaijan haman so tonai ro Haimano. sister na contact haimano gabon ti yang song na sister tanin service area ang kan tam service abo ke sa khana service hangka hangke ang thajing sama hai just makeup simi bong ya do abo 6 months si cholu ma hai like only for wedding season not even 6 months sometimes only 3 months hangka hangke amte hake abo simi service ma bai tongi ang to choli na nang nai bile ang sa jogai 2-3 din ang nangkai 1 mas ba 2 mas phan ang choli thang mana na but you need something nini work no nang continue khai tona just brush up khaina ni inga ka obone poreng ke ang wan su kan je ang om tikhe bo tongi ingya ang salon service renani om tikhe ni wan su mani poreng ke no ang u je basic ang serengi phaya da abo joto ni included do inga ka aron sereng phaima poreng ke na ang advance ni bagai ang kaisa Tripura to ang khaina mo sunglia ga Tripura pro sereng liya hane wan su gai ang চেষ্টা খাইয়া ফোন মানে কোনো বাইরে রগ থানানি আনিকে কিছা ইচ্ছা যে আং বাইরে থাঙে কাহামকা সেরঙে ফাইনানি ই অমতি হাই গাঙ্গা আং তো মোরভার কাইজাক জাক গাঙ্গা কাইজাক জাক ni bagai nokni nokor thanani bo থাঙে কাম খাইনানি বা সেরঙে ফাইনানি বানো 1 month oh sorry 1 year le nangobলে গাং হি আং নক তংততিনু সেরঙনাই afro to covid bo pai drop hai মানে পাই ড্রপ মানে থসে থাংসু গিয়া কুতা কোভিড গাঙ্গা আং আফ্রো মানে চেষ্টা খাইয়া যে কোন জায়গা রগ মাদা মান্ন হঙ্গ অনেক আনি আং সব সময় নগ তং হাঙ্কে ফোন মাং চেক খাই দङ মানে ব একাডেমি থাংমা জানো বড় তা মহাঙ্গে কিসা অথেন্টিক বং না নাংনাই বিলে আহান থাঙ্গै नों रां पे खाइमा तो इंगिया गांगे काइसा मांखा एकाडेमी अब स्पेशली फॉर हेयर्स बखनाय रंनि बागैता गांगे मखांनि बागै खेतो आं तो क्लियर न उंखा गांगे especially for hair sengangka apro ngangka ang 1.5 year ni course ni bagai ang manai thangka ngangka 1.5 year course kha omo online no khaiga ngangka nini basic jodi clear hanga hangke advance khaina ni kuno kok kotor ngya amte heta ngangka moreover obon pore sungna intern khaina bagai bo oro 1 month sungno nainei tongo borok amte hega 1.5 year ang mumbai ni no kaisa academy theke serengka ngangka tabuk phano borok ang sereng mani pore phano tabuk phano borok manching to contact tongle as a student borok sob somoy no kuno update phaike same borok borubo ba salon services rongni bagai ganga nai nai mani basic khaiprubo same no klayo ganga kisa ketal u je advance mani phaimani oborong no simise borok sungno tangbo phurungai dongkhu jaspan ketal phaike borok sungno update khai dongo ta student la sister bele khanga tak sanam sumba sister ta nang to serung phakya jo to borok effort khaime man to ni nam te kon plan ro to future no mo tibra hastini jara musung tongnai ro bong ni bage ro nung kun tui phanyar wan so tong tong ha ga sai khna emne to ang wan sugini tongo khlaina ni hnoi ganga je serangna musung nai ro to khaimano serangai mano affordable range no ang renai jodi nini serangna ni ichha tong hang ke nung jasa ke pano mannai amte heta ga ang to tongo no help khainai jodi phaina jodi no ro phai serangna musung ang to phurungnai no amte heta মানে future plan tong future plan tongo not মানে future plan tongo মানে asik din balugoi nasingna nangla datir mari thanga na hai ma tongo ta song video description ko ri ruan jodi tong hang kero aw ka sister sahane continue khaipi nai na tang nang request khainai ta ta bu nung hai jara musung tong nai ro sin si kala ro nung bong boi jodi kok ka sama musung ke advice ya মানে nung idea share khai man ta bong bagai kok ka charna musung kha মানে norok jodi omde hai khaina ni hone wan sugoi tong hang ke scope to tongo haipano nungni ni je foundation no nung krak khaina nangnai and first nungni ni education no second complete khaina nangnai abo especially parents rok to busarong no nungko porina bagai no se bui kaisa muchung mani tongo busarong bo omte heke tori logai phaina ni henge sekang ama babu ni imang no pura khaidi pori di chakri to tabuk maya kosto no abo sakri mule ni omo chakri no nganga chakri maya haipano nungni ni education nung thike toni ma pore nganga nung obono okay obono bo nungni ni career hake nung startup khai manu ta haipano startup khaina seka kisa kaham ke sereng nana nang ahai no thangai buino thangai ang rungu kisa misa bai omti rokhani thangai khaima bai to ungla amte heja sister nang te sanam sung hata tak sunu go sin ti ba haste ta jara makeup khaina ro bri chan mera sala ro so bangna
ratio naik kan kata ratio ngangke beri to tongo no tak celarok sitebo bango bango engka celarok go imbalance tang itu habo imbalance tamen sanai karon beri rong ni ichang mahai no celarok bo koyek jona icha ngai mano ang bo khaina musungo ba baksa ba kisa beri rok bai tongna ni man as a friend mane beri rong ni hai bukharok phayo ga sajong no musung bele celarok bo engka abon theke no borok bo bong ni skill no amti heke no start khaya no rok omti rok ni once goi khaina ente kaisa ko beri rong ni yak ni slai slarong yak te bo ham jodi bo kaham ke khaiga ngangke kaisina onek ham man sin hase bo tongta tongo mangni maktham no to mangni maktham taktep si bangi tongna hani hano sistem kok khanai to bele ang sab serengka yang tak sana mo mo sistem nung to kama client no service rukha kanin tabuk jorate nini ekdom nini mane kaham memory sokta ebe khen je gothok jang mani experience oke share khai sai khanar de emno to client hingga to ang je client no ang service reka bor joto no satisfied nongkha haipa no ang kaisa abo wan sugoi bo maya do imang haibo ma tongkha salsa anti covid ni time no 2020 ni time no ta go chini governor the then governor Ramesh Bais bini pa ano hotat kaisa salsa phone khayo do inke ano sarigo salsa phone khayo nung omti hai ingkha da nung Sushmita da ga ang no inke no ang to Rajbhavan ni no phone khayo Tripura ni Rajbhavan ni no ang services ni bagai ang no nuhunna ni nungni ni time da tong rida mano nung boro tong le sungu ngka ang pura nervous ngai thangka sab surprise ekdom nervous ba ngka hai mane imang hai ma tong hado ang react khaina ranglia actually ang apro busy tong man kam bo khai mane ta pura kam no bondo khai mar ka khanai roi ngka ang rima no gang ola ka bupro phaijang nai ba ngka khana ani saw ngka khana ni bising ngka ta ang hotat cha ang to afro parawo se tongjak parawo tong mani ani busai ni parawo ta ngka tong mani olong ngka ang an login borok kok saka ang thana nang borok ano nuhunu borok mane bo ba hang up khaima pore ta phone ang just hini sai gra khata afro ngka thangni hini hinu ngka actually an busai ba ani family borok marke supportive si abon nanguta ekdom supportive awon ba কোনো problem করে আং omti thana hai khaina ga kaisa question khaya bor thangni omti he kaisa ban question khaya ani nijini ama babung thong ba ani bukra ang thong ani to bukra je krei bukra ang thong ani bosai ang thong jasa pano inga thangni hin saw ka omba ekdom khobor ka hamse ble heni sawota opportunity ta ga ang ekdom nervous ngai thaka tam khaina khaya ang ke jeng যখন তে ক্লাস খাই তং পুরো আফরো জংনো ইন্টার্নশিপ খাইনা বাগৈ মানে একটা বাইরে থানা তং মানে जों বাইরে মা থাংলে ত্রিপুরা বনো কাইসা সার তংতা চলা अंकाय एकदम आं बनो डाइरेक्ट फोन खाइका बट जंनो हेल्प खाइका इंटर्न खाइ पुरो 1 month ना 3 months नि बगा आं बखा लोकल या ब ताबु अरो माने बाइरे नि न हाइपन अरो तंते ब अरन काइजाखा अरन सेटल लंखा ताबु गांके बनो हटा चा फोन खाइका सार ओमते से गांगा हाय काहाम सिबला खबर थांनि हिनि साव गांके आं साखा सार आनि द बक्सा आफ्रु त मानि रक आसंग नाहार माया खो सार आनि द बक्सा मानि ग्रे टुल्स रकता ने कुनु nya tlang thangni anu ron baksa amte hini sauta ekdom helpful tak phano help khayo bo ano ang kuno kaisa call khaika hinga obviously khainai omte heke khairo ta hinge olong gangke ang thangka next day I can thangka mane bongno to nung governor ni nok ni si kaisa phone phaima ba nung to ekdom punctual langna nangnai hinga ang fat prepare khai sar nor thangka sar nung tam nang na hadi mane ando tongmani bade no hinga ka ando tongmani phano ang kisa confuse bo na da nang no nang ya omte heta kan na mane nyahar ka ko ekta na har mane pore hinga ke no ang thangka hange ekdom nervous ano kaisa room otlangai thangka mane o ka room mane obo tini salcha ni bage nini no omte hega ano borok re dikhata no ka room dikha to no room amo ba pura ekdom kaha ma VIP hinga hangai VIP hinga obo salcha ni bage nini bage no hinga ka thangka ngai ke no olokhe chini governor ni bahamjak bsajak busuk tai borok phaigata ga phai ambe malai phaiga ga olokhai bongni je go waiter rok ba bongni cook rok phai anu offer khaipeka tea rok ako rok ngai ke borok bo mane angkhe wanai tong mani borok mane kaisa governor ni family bahai jani react khaino ang bo ekdom nervous ta abse borok phai ekdom family haike kok sapayo ekdom humble ga ang bo ekdom comfortable ta bsajak te bo aram mane bsajak kri jat ke te bo kahama ungjak khata borok yang nising khamu borok
South yana North rong ni daklai sido ang asak sungja ya ta Nang Hindi sata na. Hindi no sao Hindi bang tu clear si ekdom gangkai orang ke Hindi sao ngai bor English bo sao gangkai olong ngai ke no borok phai ja ga phai borano offer ok khai ma khai ja ga ang borano sungun nang tam tam ok khai ga om tem ti khai ngai ke borok ano sao jeng to ama babu songno ro jeng berai na phai mani chuti na we ga covid ni bagai jeng thang mai ya thangmali ani bagai tabung nung no ongnai ni services jodi hamka hinke omte hini sauta do acha mem ang khai nai je khai mama ni nga afru khai kya boro je samani khai kya ne khai mani pore Pura family khai kata. I adino first day nga ke bahamje basajak tai busuk Aro kun jat thana bai dena. kun jaga thana bagai omo bongni regular basis bongni just grooming ta grooming ta abo kuno sajong maya just grooming si nga ke acha nga do khai mani pore nga borok paikha ang to evening boro ano lunch ro khairi ro hoka lunch ro khai high tea ro khai ro hoka evening ni hengka paya koi thanga ka an logini boro bo phataro no phataro bo kisa berai khe area ro obviously nung rajbo bona thanga to nung ber ai je ma habi able security ro asaka tight hengka bo berai kha ko khanga hengke bono bo ri tongo services tarpore hengka no jeng thangmani pore hengka no ano unko o je aroni piye ta bo ano hotat cha phone khayo ta unko next day phone khayo ta ma mem songtani ni services ekdom hamjaka nung te baisa ma phaijinai nung tabuk bongni ekdom bongni unko singna nangsinai hini saudo inka ang acha akondo nang hingke ba sadi ang khainai ang help khainai je mansak ang khlai rena hin sama pore ngeno hang up khairika inga hang up khairika te ko ekdin poran te sa phone khaikya borok phone khaiye ako we Khai kata piye. bang piye phone khayo ka ta like 1 to 2 weeks ni pore ta te sa phone khayo ka ngo chini governor sir ni basla bai bahamjak ni anniversary nung phaina nangnai omde hege no honka do ngaka thangka second time o thangka security guard rok asake ang thangka asake sinikai san nangle ri rohde mane te musar familiar rang khata thangka nge jingare no kanga kino phaiga ri rohde omde ke mo ri rohro ngaka amde ke no onek bar lai suka ngaka afru kai kalbarin bagai thangmani ngaka bukrajak je tabuchin governor ni wife ta bukrajak ge boys ang khable khaina rong mo sungja ya ngaka olong nga just salon services to rogra khabo ka just facial hindi ba bin personal grooming ta bahamjak bai bukraja mane bahamjak bai basajak rom जबरदस्ती खाइरो कुछ नहीं होता है मम्मी ये अच्छा ही होता है कर लो होने खाइरे रेका हमारे एनिवर्सरी की टाइम है तो आपको करना ही पड़ेगा हम तो है हिनी के बुमानो पूरा ग्रूमिंग खाइरे का फर्स्ट बुमानो सर्विसेस रेका तारपरे nga ke basla bo phaijak bo UK bo tong basla ngai ta ang mongkha singjak liya engkai basarok bo tongo ekdom basarok bo ekdom kaham ko tongo borok bai baksa no ta engka basla no bolo khai mem je bahamjak sawta Monica ta bahamjak ni mung engka angka bono bhabi sing play paisyo mem ta hindi bhabi no hindi hene hino nga ka olo nga ke no तुम्हारे भैया को भी कर दो umte heng khata engka basai no bo khaire ga je dada no ta khaire mane pore engka bo ekdom services ajak suka pong ko boni sari go hanga ke no bongni anniversary ni celebration engka bahamjak no songno to 2 sapta age no se services ri ka bujak ba engka apur ka songno ka sajok simi residi hene busajak tai busok tai bahamjak no ka sajok ri rohka sajok ri rohma pore borong to bong anniversary bor celebrate khaile ka ang to phai pai ka ang je kam pai ei engka obon pore engka borok মানে স্যাটিসফাই তাতে সা গাঙ্গা কই কমপ্লিমেন্ট ও মা খানা কমপ্লিমেন্ট তো অনেক মা খা কমপ্লিমেন্ট তো অনেক মা খা খাই বড় খা গাঙ্গা বড় অনেক হামজাকা হিংগা অল গাঙ্গা কেন অবনি লাইক আ যে ফার্স্ট আং ভিজিট খাই মানে 1 month prior হিংগা কেন তে হইছে ফোন খাইও কা আনো গাঙ্গা অবন পরে গাঙ্গা আনি বকো তাবুক চিনি গভর্নর স্যার নি বাহানা জক ফাইজাক বিনি দাদা ন ভিজিট খাইনে কানাডা ni नों बनाबो फाइ खाइबायना नांनाय ओमते हे हिनि फोन खायोता गा थांगा नों बं फेमिलि नि कासे रिकमेन्डेसन माने रिकमेन्डेसन ओमते हें तंखाता गा बर जेफोर मा गा नुस न हुन्दी ओमते हेता गा उमा मेम ता अबखे गा बतो 1 month नि बागै फायो आपो गा बतानो विजिट खाइनानि ता बिन मोनासिना बिन मोनाय गा बॉयज तंखा गा बॉयज गनां बर बखे आं एकदम दातिनो मिलि थांगो दो आराम नांजागो ता तंगनानि मानिन बो नि कम्युनिकेशन स्किल खा तंता गा आराम नांजागो गा अलखेनो तामुखा भानाजक फाइब्रुंगा थांगा के आफ्रु जे गवर्नर नि बिहि बंग माने बखना हेयर कलर हिंदी जस्तो खाइगा बंग के न उमा मेम बाइके जों माने सर्विस खाइबाय क्या सर्विस खाइबाम बरे के फारि लंच खाइलेने खरंनि न उमदेर हेन सालायङा के खाइलेका खरंनि न आसु तै आं माने आनि फेमिलि बा आसुगै लंच खाइ तंग हाय मा तंग आपरु ता कोनो बेरियर करि का कोनो बेरियर करि
hangkai phari khorongni no bongni kitchen rogo thangoi je ubui je VIPs rok phaike borok je dine khaimani jaga or rogo ang thangai nang pura experience mani phika pura experience mani phaike pura dine khaima jaga rogo se thangai aro jeng lunch rok khaima phaike hangkai afru kai botri prani bagai singo ang bo sawo hangkai kobangma no kok salaiga kok hangkai bo ano tamjani kaisa sanmani kaisa vegetable no ta hangkai ang thangai bono tuni mariyo bo chana mo sungjago omte haita sin local ni tana chin local no ang tamjani ma tuni khang pok khado hangkai bo onek hamjaka hangkai hamjang mo pore hangkai no ola hangkai bo to 1 month tongnai ke covid ni bagai afru bongni tamjan seminar rogo ungna nayo Rajbhavan no ta hangkai kisa risk ble hangkai bo to kaisa gas si moreover Canada ne phaimani hangkai gas hangkai bon tam khaika agi ni je old Rajbhavan kre diba circuit house bon aro shift khai roka o ma mem no hangkai aro shift khai rohma pore hangkai aro ko jing khorong nei nong tongkha security tong mang nei hangkai bini cook tong masa hangkai jing khorong nei an login borok ko tuni ri hangkai haino aro explore khai tong ta busuk tong thotok hangkai abon pore jing antikena continue khai lekya antikena continue khai hangkai bo olokhe thana nangka Canada gota 1 month pack hata 1 month pack hata ga bo afro bo jeng onek contact ko tong mani ta amem bai ta phone ang phone keke ta phone bo ngo amteke kok sawo ta ngake mane ang ekdom ani nana haise ma tong chiu boy sungjak bula ngake bo boy bo onek time spend khai ga saimang ka borongni mansungmung bongni tongmung samung te chini tripura phaiye borok mai sama se maino sa asake thokjaka sin maino de chini maino local mai ma chapo ngake maino sa asake thokjaka bo haipano बहुत नींद आता है हिंसा हो ngake वो माने कुछ काम करने का मन ही नहीं होता ये खाने के बाद उमते हेरोक होता ngake olo ngake umti rokno tai ko kan tar mane sisang buj kan nang je experience abani ni self growth to help khai self growth bo ngake onek aramona kha experience bo ngkha ngake serengna bo mangkha onek nani samungni through tai ani samungni through tai porok bahai ke tong mane joto VIPs no VIP no umti ke tongo umti ya sung sunu go hasal ni sima sung sunu go hasal le simi gang system story khama yang balai mane khatum kha mane sangam te rok sabla share khai ba sisara hanyang te continue khai on ta tabo nang sinoro je khai tong mane sin area bo nang bun simin cheng kha bo plus ni tam na harmung tei nang cheng kha bo ke sai kha actually unko ni pore mane graduate mani pore phano ang to ahino idol asok tongna musung ya serengna musung puru serengka ngka a serengmani to west thangnai bile and moreover ani to icha agi ni simino hinga amasung to job khai himba ano job ni bagai pressurize khai ya hapan bongni musung tei angbo kisa misa to try bo khai nei kya ngai je borok icha jikare nang just one try khai di bahai keng nai ba success to ungya no ngka ani icha le orosi beauty industry ba si tongna ani rengmung bo ani muchung ma bota ngka olo ngai ke ang manso kana ang om tike tongo ingya ang to ang kichapani gap khaina mo singa ang ani life no mane boshorni koek mas pan ang west khaina mo singa om te heta ani bukha mindset ngang ka ta mongkha ang ani kaijak thangma jaga bodo ang simi no ani songsaro ang simi kaisa bori ngang ke ang bukha wanso ka ja ang mane ani bukra bai bosai simi si logi bo bori to borok kuri ngang orono bongno yakar ya wida oro to tongoi kam khaimano startup khaimano hone wanso gai ang 4 years back ang startup khaikya do o china ang jakai jak thamani jagata ka start khaimani pore borok mane ang asuk response rok ka hammaya marketing ekdom hamya marketing system ekdom hamya ka ang to invest khaipe kya onek inge invest khaimani pore ang na umte ke tongi to chugya ngangke ani nok ni family ni borok to jahato ekdom supportive ngangke aro je tongma tongtongai ang saka an login borok bai kok saka ang omte ke tonging ya ang ani business no ang ani skill rok to ang pogoi thangbai sinai omte he tong tong ha geta dabu yang nai ta jason hul ke zamana bile dabo ka ham phano ko tal phano ngangke olong ngangke ang borok bai kok sakan family bai kok sama pore I thangni ning je jaga ni subida ngo oron thangdi omte he gata ke bongno samane pore ngangke borok bo accept khaikya hingka ang ama songbai kok saka hingka ama songbai kok sama pore ngangke do phaina ko to phaidi haipano nung jaga to nangnai bile kaisa jaga to nangnai I nogo to khaime ga ang jeske pan finance nangnai ang finance nangnai dugan maya khamaya ba jaga maya khamaya ang haipano chengnai ang nogo pano chengnai omte haido ngangka ani kam to bui agin simin saimano do ang ora chengya ni simi pano ta mon photo chengya sanin simi pano ano bui monthly nahari kam mane ang services ru I borok sawota nungbaino aram nungbaino nungno relax bo khairi mano satisfied bo khairi mano nung orono phaidi
Mani ni lu sincere customer tong. একদম সিনসিয়ার কাস্টমার মানে মাসায়া অনেক গোবং তঙ্গ গাঙ্কাই মান্থলি ফাই তো খাইমা রো গাঙ্কাই আং সাকা আমা হি আং তিয়া আং অর খাইনাসে নাংনাই গে বাবু সময় বো সাকা এখন খাইনা তো জাগা নাংনাই গাঙ্গা হি চিনি নকনি টেরেস সাকা পান আং খাইনাই চেংরা নাই जेसपान इथं रां थागा थागा हाइनो रुम किसा चिकन ससपान खाय आं चेंगनाय टेरेस पान गा आमा हनु जेसपान हन्दे नक बाय दुकान अमो अनेक डिफरेंस दंगो नि नगत बुइ आसे किसा चिनि तो लामा बे किसा चालो नि नगत बुइ फाट फाइगला गांके नों दुकान रगो हांके पेरेंट्स रग फायो बा अंगो बुइ फाट सा हाप दगो खायदगो दुकानो दरकार हि आं नांखाय चेष्टा खायनायनि जों अनेक चेष्टा खायमानि परे कगै कायसा दंगो लगिबो दंगो ता इगा अनेक चेष्टा खायमानि परे कायसा मांखा इगा कायसा मामा परे गांके न बरगो गसिका जे ओनर ता गसिमा परे गांके आं आरो आफुरन थेके नां स्टार्टअप खायनानि जेंखा इनके एमने जनवरी सिमिनो जों नक बारा रक रनानि जेंखा last year ni 2024 ni January simino जों रां रना चेंगा हाइपानो मानि रक तो सेटल खायना नि नों obviously कायसे salon सरामना हांके तो आरो गोबांमा काम दंगो सालजाबाय आं तिनि खायनाय तिनि न हाफ कामानि पाइ ओमति हैबो ओंया गाहांके अलो हांके January सिमि स्टार्टअप खायपानो जों माने तुरुके मानि सेटल खायद्रब खायततै उंगततैनो जों 5 to 6 months उन्दै नाङै थांगा गाहाम के आं बुइके गोबांमा फायो थांगो आहायना आसुग मांग्राबले ओमते हिनसावके आं आमते हिया हि आहायना आसुगमा बे इंया आसुगना हिंके वाचेना सेटल खाय आसुगनाय नों साजगै अमतो कायसा बरक फायगा हिंके कायसा पीस ऑफ माइंड nin boy daw kaisa temple haisi ओइ कायसा टेम्पल हाइसि गायका आं तो हाबका तो कामका हाबना नांनाय हि नांखांका आं त 1-2 मास फनो वेट खायनाय हायपनो आं हाबनाय माने कास्टमार से नासिमालि आते कास्टमार हन्दी फातनि बरो हन्दी आहायनो ता गांगांकाय अलो गांकाय दखामते हेनि जों पुरा 6 months नांखा स्टार्टअप खायनाय एकदम कामका खलाय हाबनानि ता गांगा जुलाइनि 29 तो जों माने inaugurate खायो ता संडे आं मुइदु दंखु ताबुगो माने कटाल स्टेप ना फिका आं आफ्रो पुरा आनि आं एकदम मोखां समय थां माने आं बाहायके हमदायके तंसिनाय लाइक 3 years रो कम याबले 3.5 years संगै थांगा खाव कायसे सुजागै दं हाता हि आं हमदायके तंमाया आं जसके पनो काम खायना से नांनाय हमते हें खाता ग अरो फाइमाने परेसे आने तसा स्किल रोकते हा ब्रश अपन का आं अरो फाइ 6 months का हिगा बयहुनो फर्स्ट डे रोबो बाहायके अंगनानि बुसकंका हायंगा ग बुत आन तो पुइलान्स बिन क्लाइन्ट दङ अरो ग पुइलान्स बिन क्लाइन्ट दङ फर्स्ट डे ने सिमिनो आनि स्टार्टअप ngै थांका अरो तो बयनाय तंग मास नायतुगै तंमाने हिगा गय आबन बिसिंगा ओ बुइ सैटिस्फाई बंग मोरबर अरो पुइलान्स बिन क्लाइन्ट दङ बांगा ग आं जे दिनो खुलोगोन खनाका ओ दिन सिमिनो फायका आंगा वान्स तंमान आमा बायता दिने जस्ट इनागुरेट खायो बुइना तो स्वीट स्टक तो चारिखा इनागुरेट सिमि खायो खनान सिमि आं गाहामसे खुलक सिने मासे बरो ने जे दिने इनागुरेट खायो ओ दिन सिमिनो माने स्टार्ट ngै थांगा आं ओ दिनो फर्स्ट डे 8:30 to 9 o'clock sang नगो मा थांसु हरनि आमते हाय आं सनम सुंद स्टार्टअप बरि रंतै सोंसिवन ता बरि रक आमते रमदि सामुं खाय यागो रां तंगै tongmani busa kaham sin society ni bagai mana ultimate women empowerment busa important kaisa nok ni bagai kaisa luk ni bagai kaisa society ni bagai nang bahai ma tong women empowerment hingkai to nowadays to tabuk jotto no chesta khai dong mane nogo je haino kulugi dongnai phojonto mungsa chesta naw kaisa khainani buri rok chini buri rok jodi nijini independent nijini theke jodi independent ke kuno kam no kaisa romi mangka hangke abo bo bसाइनो bo नों खक्सा खंनै बागै bo रां साना नांगला बुइनि बागै bo निजिनि bo जे मुसुं मानि bo नों ना हारि मानो ओंखाय मोरओवर फैमिली बागै bo to नों सपोर्टिव ngै मानो स्ट्रंग बंगनाय कॉन्फिडेंट बंगनाय ए ओमते हेता ngaka nin family je musung mani bo nung kisa misa pano nung ri manano amte heita belai nangjak sukta belai nangjak onek dorkar sister ni kok khna yang khatong khai ba nang tak na thangte ta last dige ni sister nang sini nai tong nai rong no nung jodi kok kasana tong hangke nung often for you haisi nung kok kasat actually chini je society and moreover tabuni youngsters rock norok jodi o career norok jodi choose khainani hini wansuk tongkai emne to gobang mano ngai tongo bising gangka o career norok jodi choose khainan tongka first nini education sinung pura complete khaidi tarpore nungni ni career no hini wansuk no obona as a foundation nung kaham ka kara khaya phangni simino tisana ni chesta khaidi haino kazar mazar ni simi chengoi borongno unsatisfied khayoi mane nijini mung hamya ta khaidi amti hai ga abon bisingo
जों tabuk ano bui tabuk sipan sini obaksa sini apa nangai mano bo uko borok khani mano je bo bono tang baksa sini ya bo pura serngom ti rok ngai tongkha amti rok phano sai mano haipano mane niji jodi ichha tongkha hangke jespano khai mano abon bisungo ang tabuk bo nung professional hanpano ang niji no professional hono omte ke buino sana nangya and moreover jodi khainani ni kam baisi nung phunongna ni dorkar ni kam bai moreover ni customer satisfaction client rong no busak hamjak amti hai ga abon bisungo ang tabuk bo serengna choya khu serengnani mane every step of your life nung serengnani nangnai tabuk be it ani sajong mane ti phanongthung like alada kuno problem ni bagai phanongthung serengnani nung ma choya ang tabuk bo serengin dong karon ketal mane jesapano nung adopt khaina nangnai bile ngakai ang tabuk bo serengo ulo bo serengin tongnai jodi norok bo khainani musung tonghang hangke phaidi haipan nong ni education rok pai mane pore omti khe family no bo jate family ni support bo manna tui ngai ni jibo bukhani musung tui ungko manita struggle to khaikya gang te se kok mu chim harang sana po thanga bo mane nong feel to ta sister ta ko makeup khaimani robo competition le bai level of competition sini jibra ta competition hinga tongo onek tongo competition do haipano competition tongphano tamon sanai o borok bo kaisa borok bo chini tipra sarong bisingo to nang thino tabung dino youtube phano nai serengka baksa ba o buni oron theke phani kisa nai serengka hangka amte heke serengai ingya nang ni basic no nang strong khaina nangnai and nang competition level nang jodi hapnani no hangka hangke nang sob somoi serengai tongna nangnai nang sob somoi no ni practice bo choli tongna nangnai abone bisingo nang jodi amti khainani ne wan su tongha hangke niji kisa strong na nangnai foundation kisa create khaina nangnai ka hamke mane tai romdi kungma makeup artist tong competition ta sang englai ya tabuk to competition ning ya bui chini client dok tabuk tam borok to kaijane bo bang thangka ba charai ni ang khama tong sister ang ke kok tan chana khama tong nong ne ji business ni je haparta wari tong mai ma tong tam lagin juga so bui makeup khai tabuk tak jo dine mane borok takio bango take jotono mane taise awering ediba nga khama tong nong ni business an mote te ba bosuni tong ma tong opportunity tongo nga opportunity tong mane bisunga pa no kahamji hanjangna nango nga hangke abon bisungo serengai to tongna nangnai jeske pa no serengna nangnai ni struggle jespa nongthong nga angke believe khayo je ni kam no nang hamjago a hamjak mane kam no nang jibono struggle hani mangalak abo hurdles riklayo sana thangke jodi ang tabuk o kam nang hamjago omon teke kisa misa to struggle to phainai no haipa nang abon overcome khaina nangnai nang ni kam no hamjak kangkai nang abono mechenri manai angke taksu joratoi struggle mane jinis no ang pasung jaya ko ang sunan tong mane ni ni je pura nang je khaimani jorao kuno hurdles rok ta ang khabang sunan mas tong mane content khaidi hurdles singka hangka to tamong nani o ang niji no bakha sukri hayung ota kam thik mote khaima tong yarok ngange ngo nogo to ekdom supportive no nga nogo supportive ni bisingo pa no mane ang wansugo je struggle hangka ka ani je kam hamjang mano ka ang struggle hini was wansugya mane hamja ka hangka tamo ba o struggle no nang hamja ki kam khaidi enjoy your work almost nga hangkai ang obono no mane abon an dol rogo hono ta nang ngi no umsike khaimano jesapa no ngi bo nang bahke ni talent no nang bahke saimangka omti rok sangle bo tong wagi hingka ani interest tong mani no ungko ang build khaina nai khata hingka ang buino sawo nang nin bo tongo talent ke skep no kri hini kri joto nin tongo nang abono kisa shina se nai di abo shina se nai di just nang ekta jaga simi khulugi bo ungya hingka sak no learn yourself haita abon bagai and chini borok rok sabo baksa kai bo sajokman baksa nai thogya omti rok angka amti ya sajok ya tong everyone is beautiful amon bagai everyone is pretty in his or her right obono jotono mane god rohoka jokhon jotono nai thogo do jotono nai thog angka jotono nai thog jago jesa pano sidrang ta bo bin mone mungo phano bin kok satani phano bonus nai thogo ta angke abo so observe khayo especially do borok khamai bo sitra sibla khai sibla amti ya angkai jotono no ang jesa nai thogtong sitra tong bono ang nukhang angke ang bono bini bo kaisa ani ke ang soso amte ke nai do bui ang we jimala ke kok sakang ke ang bono bini tongmung bini chamung bini chehara tongthong jespa nongthong bina bon ang amono nai thog jago amte heta bini sajong mani to abo to alada sajok to sam nai thega tongwa joton nai thogo
this is ang last question sang siban nin tabu jorot ni role model sa man samna na hare mana nong ni industry ota ta makeup industry samna nong na hare samna nong follow khai role model to masa hne kri do ang obonobo ekdom bonobo hamza gone ang nahar maya karon মানে আং যতনো আং ফলো খাই বেশিরভাগ আং যে মামা নিতা আংকা ফলো খাই মানে বিসিং পানো মানে বিনি কাম নাং অম হামজাগো বিনি কাম নাং অম হামজাগো যতনি নাহারো মানে যতনি ন উগো তা আংকা রোল মডেল তো নিজিনি যদি নিজিনি সাকসাক যদি রোল মডেল মাকে তো অবতো কাহাম ন আংকাই বুইনো মানে যতনো না আং অ্যাডমায়ার খাইও আবন বিসিং ন মানে যতনি ন আং সরঙ্গু তা আনতে হয় আবন না যতনো রাং সরঙ্গু লাস্ট কোয়েশ্চন নিনি future ni naharmung future ni plan lo যদি নং শেয়ার খাইনে মুসং শেয়ার খাইমান ani future plan hingkang ke tabuk chini je upcoming generation rong ni bagi especially borok jodi musungin tongkha serangna musung tongkha hingke ang to phurungnai no and ang o career no ba ani o je unkono ani o je profession nang tai ka ya karya ang aboni upore ang tebo brush up khaisa ang tebo skill up khainani once gui jongo tebo kotor datlangai mano chini borok rong no ang service a provide khaimano hingka ko somoyo omtibo bhayo je borok rok rang puisani bial gainke borok tam khai ang tang bomte service ro do agi bomti no ani kaisa mane bridal fanung thung ba salon services ni to ang abo alada si hingke especially bride nga to borok to everyone wants to look good and that is their big day haya deba hingke they wants to look special on their big day hingke tam khai rang ni bagai kisa problem rok phunu payo nga ang bong ni family rong nugui no kun pru saiman thango hingke tam khai ani je ani je price gri da pricing system ta omo sekon chapano bong ni makhang nukhang kana I could read omte heda bong ni face ro hingke boro kisa problem rong ja khang ke boro anon nang baksata anon nang omte henga ka ang bong ni bagai ang ekdom discount ro khairo ni bagai no omte consider to khairo no abon bising ang ka kisa cost ni boro rong no hanga ka ang মানে ani nasing mung no hai je bui jotono মানে bongni dino kaham nuk jak thang bong no bang nai thogri na ni মানে সুযোগ মান মানে খানি বিসিং কব খানি ani খানি kong no nin khabo kaham tamle ang buji kan nangol rangsimiya main service ani ke matter khayo do rang bata motini phayo khona thango ang one way or the other ang to earn khainai no gangka ang uji kisa bial ni borok rong no gangka ang sob সময় no মানে bong no seka ang priority ru ta jodi phai ka ngangke gangka borong musung tong ma bong na ang consider khaino roi ru amte heta gangka future to jodi serangna musung ke to phaidi serang paidi ang to ekdom open no khairi nai jotoni bagai no tabuk ngangke ang koek mas ni bagai kisa ang intact no ngai tang himalaya ani kisa space ro kisa problem ko space ro kisa problem ko abon bisungo ang jodi kaisa borong na ang phurungna nang kaisa academy si chalong na ngangke I have to be prepared ha de ba sanga si prepare na nang nai and books ro khundi oborok to tongo chung to pura pore ya ko se serang phaimani jokhon ngangke buino bo jate kaham ke no riman thang service ta gar mane bisingo baksa sawa ang 1 mas 2 mas rong bai phainai na amtiya nung maya sak ang no ya sia kaya first ni basic no se ang pura clear up khaine advance abo to nung basic nung rung khese ning advance manai ble abon bagai ni basic ni foundation sang strong khaine ni hene ang nasigu ulo phano ani future ta ani na harmu khana wa ang bere tong thokasi sir kan no ani family ani top theke best wishes nang je samung khai tongo tamla nin samung to bunya happiness ru sabu nai chanu musinga bana and te kaisa kok engko borok rok phaibrum brum no andro client repeat engnai no engnai onek boshor doira tabsu jorote onek boshor ang like serangmani to ang 5-6 years about of just for a certification ang serangga do hyper ani shock nga ka ang musung mani ang 2012 ni simin ang startup khai kase 2012 ni simpa nang haikon startup khai mane pore phano bor afro jimana ekdom satisfied 2017 18 rong ni client rok tak phojonto baire rok tongnai rok si borok baire rok tongnai rok phaikan ka shoes we need you need to provide me a service umta herok ta mana bono proof khaita jani service tabuk phano nga ka I need you umta herok ta nga borok phaikan ka pura group rok khai tongo nga khlai ru nga borok ani yak ni speed no borok hamza go nga ka tafono phaikan borok ano ekdom approach khayo amte heta man perfectly suited haiti asamni bagai mane jaga thiko kalai kenga ang abono mane ang মানে একদম ব্লেসড হাইমা দङ দ मोरओवर आनि फैमिली नितै बा आनि ताक आं जे ताबुक सोसाइटी दङ ता चिन ओ एरिया चिन मनफट सोसाइटी तो आं एकदम हामजागो
माने जो तोनी नो माने borok एकदम supportive ani area ni borok bota hingkai ang or phai ang एकदम blessed hai ma tongo mon photo phai ta hingkai apart from that salon services like borok to je phayo khayo khlai thango hingkai borok omo simia borok ano sajak thaka hingke borok phatani borok tu o omorpurni borok pojonto bhai khai refer khai omorpurni borok phayo I tabuk gana gini area like Bishramganj sindi Dhakarjala Gulagati Kumulong ni to phayo no ar boro horo phone khayo bai jeng nang to ha early morning ro phono khai ro horo I omti rok ta mane sisa nang sodor area capture khai tung sira am tai jang amol jirani sar jirani anga bui hamza kang ga phayo phone khayo ngai borok jepro borok phayo ang omti ya je ani ekta timing no tongo omti ya do माने borok phai kya borok hasali phailang to bujina nangnai hingga tam khai bongnang ekta time ri ru omti time phaidi ba borok ni osibidang to ha jang early morning ba evening ni bisingo jang nang ha ke ang khlai ro horo be it 11 o'clock 12 o'clock even ang 2:30 jora 2:30 am jora phojonto kam ma khayo late night hingga ke borok माने phayo just ani bagasi phayo ga ang obviously it's my duty to give them a time oboni bagaita ngangke borok onek saja go ngai oboni bisingo no je phainei bo client borok sob somai repeat khai amte heta nin rono services aram nango jeng main town no thangai khaima slai nin rono gana tongo oro phai khaine comfort zone bo tongo abon bisingo nga ke borok je product use khaima borok aro baksa regular customer tongo aro ni hinka aro thangai bo o same services no andro bo same services no obon bagai borok oro no khai prefer khayo ta besir bak bele khanta se agar nono wish khaine ningte bo mane tep tor di te war nin business service area tep tor thung tep nono buisini thung tai ning joto bor no mkhang tong thong tu obo to ang ekdom blessed no feel khayo je ang joto bor no nang satisfy khai ma joto bor no nai especially ni client mane nang joto bor no nai thori manu gawan nang kaise blessing no am tin no hani wan su gwang bo sisara bele bele ka hambai nang ani podcast of time bagi jangolo taise hai nai malai pini hambai da hambai nong no pai play hambai norok pai thak jora sini episodes by kereng tongmani bagi aw ang poito khalayo specially je o filter tongnai rok nya ka jaro filter phaine ni musung tongnai rok nong ni bagi tino episodes ang poito khalayo belai no useful khana hanai ga bahai na sang phaine hati baro bang te katal gas non bisung ang tui phaine ang chai togu bo tongo chai togui thangnai so that sangsin society wa positive information ka positive thought process in bisung phaina tei sang jate kaham manino bisi attract na tei abo nahar mung tei nang nong ni bagi katal episode chang phaini hati bargo tui phainai ten nor kindly ano support khai dongdi nor choya khai ni podcast no naidi ke thangte ang kok no sapinai let's listen learn and grow together nor wayang hai no hai phaini hati baro malai pinai hambai